Minja se voza u helikopteru. Ili ima mjesta? Kod tebe? Minja. Ima. Ali nema. nema. A si sletio, bog. Vidio si to? Taman te gledam ovdje i letiš i BOOM. Šta to bio Javelin? Da. Ajde u bazu, sad će se pojaviti. A sad sam tu. Pa gdje je Marijan? Rekao da dolazi do mene. Ne, zapravo. Sve zauzimam. O, to je neki Gdje si? C. Neko mi se nasadio već unutra. O, tu je neko. Neki snajper. Proći C zauzeti. Moram ovog snajpera sad zajebat.